Wemantombazane niqaphele emgrooveni anoqaphela hey bafowethu hayi kunomunye usisi lana bafowethu kudalanyana nje bafowethu ngisafunda isikole nami lapha ku university wangitshela nje istory sakhe sokuthi usisi wakhe engathi wayekade efunda engazi efunda kiphi university yabo shothi ke wahamba nabangani bakhe ke beyogroova ngeke ngikwazi ke bafowethu mhlawumbe ukuthi ngidalule ilokhuzana igama leclub vele kodwa futhi ahlahle wayekade ngitshela ngavela igama leclub ukuthi kwakuyiphi lo club leyo uyabona shothi ke uthi lo sisi wakhe lona wahamba wayogroova nabangani bakhe uma efika eclubini engathi hayi wafika nje wabona uGayi hayi umjida nje impela nje oright uyabonana nje khona nje ukuthi hayi imali uyiphethe impela nje iblesser uyabona uyiblesser because imali yakho nje kwakuyimali phela ingaka nje ingqumbe engaka ebophe ngamba la stick kudliwa amahinisi lapha kudliwa khovose kudliwa impela nje utshwala impela nje obuserious obudliwa impunyelo macaphuna kusala uyabona hayi ke kushuthi vele intombi ithatheke vele intombi before umfaneshela yabo ithatheke nje vele intombi ukuthi hayi ayibone le ntombi lahle ukuthi hayi lo mfana vele lahle uyidlela nje kahle vele kamnandi kanti vele futhi ngenhlahla or ngebhadi ngabeka kanjalo leli ijongo lizoyibona le ntombi leno yabo ebese ke ijongo liyashela uyabo hayi uma lishela vele ijongo ke hayi intombi vele ingamosha isikhathi vele intombi vele bekuyinto vele bikade lokho idindele vele ukuthi sengathi nje ingaba nelakhe ukuthi shele kuye lo guy because iyambona vele ukuthi engathi umnandi emalini yabona hayi shelane kube mnandi kube nje nabele baqomane kwekusheshe kube nje hayi kuba busapha eclubini indoda ithenga kakhulu utshala okudurayo ifuna ukugcwasela phela lo girl vele uyabona vele ukuthi hayi layout vele liphethe iphokophoka idla kamnandi yabona hayi kuvunyelane vele futhi ukuthi hayi uma beqeda ukuphuza vele kuzohanjwa ke vele kiwe kephi ke le ndoda vele ngathi vele iya break vele ukuthi hayi nomuzi ngaze santini kephi yabo awugela vele amangani kakhulu uthi hawu santini okwenza madoda yokumina nesantini uyabona nje kube yinto impela nje kube ngathi intombi yaphupha uyabo kube ngathi yaphupha impela engathi kusekuba yiyo le ntombi lena ethi Jack uGayi ukuthi manje akuhanjwe ngiwe endlini because sijakana ukuthi iyobuka endlini yakhe ukuthi santini phela into enjani leyo because into eyijwayele ukuyibukela nje kude le uyabo kubantu phela abanje abakhulu uyabo hayi kushuthi ke nangampela ke bahamba uma behamba hayi bafike kulomuzi lo hayi abefika kulomuzi lo uthi uGeli Mayeshe Nkosi yami uthi hey kwangathi ungena kuyimola angayazi noma isezulwini noma ikephi uthi akabazi ubuhle umnjiya bendlu akabazi sidala akabazi uthi ngathi akuhambe ngishiphela ngathi akuhambe ngishintuthwane phansi lapha akuhlali ngishidasa akuhlali ngishintuli phansi uyabo hayi ke bangena endlini ngathi ke hayi umjida lungisa ukudla ke nje kube mnandi kube nje kudlala khona ukudla okuphezulu okutop impela nje uyabona hayi lungisa ukudla maqeda lapho ke ngathi beke bahambe bayogeza eshaweni kube mnandi kube nje abamasuka lapho binca amathawula ke bayile emarumini baye kamereni lokulala mabengena ekamereni lokulala engathi ke bahlala nje isikhathinyana nje isincane Mayeshe ngathi almost 10 minutes or 20 minutes lapha no sure kahle isikhathi but ngikwabe isikhathi esincane because adlulanga le ku 30 minutes behlezi ndawonye ekamereni njalo ikhathi remember kusebusuku kakhulu babuye eclubini labantu yabo hayi ke engathi ke uma mabelala bengena engutsheni hayi umjida vele athi uyabuya khona manje umjida yabo engathi uyabuya khona manje umjida hayi mayibuya umjida khona manje engathi mayihamba wamshiya yedwa lo girl endlini uma imshiya yedwa lo girl endlini hayi engathi uGela vele azumeka nje vele alale straight uyabo engathi azumeka vele alale straight lo girl lo hayi umjida vele abuya hlaba abuya after wabuya almost after 1 hour 30 minutes wabuya umjida uma ebuya umjida alokhuzi hayi kube mnandi kube nje yake engathi ke kwenziwe phela lokho abantu abadala kwasebusuku kujajulisana ngithi uyibone umuntu esimamisa isikhathi ukuthi mayisuke esesezizwa ke esephezulu kakhulu ukuthi ngathi unakuvala ngisha amehlo yabo mayisuke seyidizi ngempela iyabona nje yabo ngeke phela nginambe kabanzi ngoba sibuye nayizingane la ko TikTok futhi ke uma kusenjalo angazi ukuthi lo girl adomeke kanjani uma ethi uvula nje amehlo uthi useyebona nje ilokhuzana useyebona nje inyoka iphezulu kwakhe uthi inyoka yakhona inyoka enkulu ngendlela eyisimanga angithi ukubona lakhe isonto lakhe ndaganda
lingakanani like isiqu sayo singako ke nje ilelo nyoka le ingako iphezulu kwayo ukugela hayi impela nje inyonga impela ingena lapha impela nje ngekhanda ngomsila ingena khona lapha ngomsila inyoka lapha ingena ngomsila uthi ugeli athi uyahayiza lingaphumi isidalizo lingaphumi izwi wathi uzama ukwenzani kwangenzeka nje lutho sidala amandla nje kwayinto nje ephelayo straight nje amandla uyabo kwayinto ephelayo nje straight amandla uhlahle lenyoka lo muntu lo isoka lakhe leli la yiconvert noma la yishintshe laba inyoka uyabo futhi ahlahle vele umuntu wayehamba nje vele iwe lo wayehamba straight wayesehamba waku original straight sekubuya vele sekubuya lenyoka kodwa ibuya ngomfanekiso wani wakhe lo yamuntu lo uyabo hayi ugela ulala nje kanselala inyoka uyabo so ke lentokazi ke namhlanje ke bafowethu engathi ke yathi mayisinde lapha isibaleka ke lapho unamhlanje ayisakwazi ukuyifila mayifuna uchama isifaka iphempasi sekunzima nje ukuthi like ayisenayo imizwa ukuthi yabona manje mhlawumbe iphisa ukuchama ayikwazi ukuza lokusibona ngona kusichamile nje ukuthi hayi mhlawumbe like ingathini mhlawumbe kade ifuna ukuchama siyibona ngona kusichamile nje ayisenamizwa namhlanje ntombazana ayisenamizwa isikhumba sayo sesifana nesenyoka kuningi nje bafowethu okwenzeke bafowethu empilweni yayo nganiza kwethu kuningi kakhulu impilo yayo nje iyabheda kakhulu futhi nayo ke iyagcina ngokuthi vele ihambe emhlabeni ngaza kwethu yagcina ukuthi ihambe emhlabeni kuningi nje bafowethu yangitshela khona engeke bafowethu ngikhulume konke but nje engizama bafowethu ukunivezela khona kwesinye isikhathi mantombazane kwesinye isikhathi anozama ukuqaphela ukuthi ningajabuliswa yini na impumelelo yomuntu ongayazi ukuthi uyithole kanjani I prefer umuntu mina ombone ehlanganisa impilo phambi kwakho umbuka ukuthi hayi lo mjelo wami lo ayiyaphanda manje yazi uyaphanda aphakame phambi kwakho umbuka ukunomuntu ozomthola esephakeme ngoba obvious vele showcase kunzima ukuthi umuntu omthola esephakeme akutshela ukuthi uphakame kanjani uyabo kunzima kakhulu lokho ngeke futhi azakutshela phela uyobona ngemphumela yakho wona noma uyodela ngokubona ngikabhlungu futhi ngokuthi vele unqamuke ngiqonda ukusho inganza kwethu ukuthi qaphelani bafowethu qaphelani inganza kwethu ngoba yabona umuntu ozomthola esephakeme umthole nemali kumele ucabange ngana kwethu ukuthi umuntu imali akayisebenzele kanzima kunzima kabi ukuthi esponsor nje sinoma kanjani uzombona nje spender nje sinoma kanjani kunzima kakhulu but I mean umuntu osuke esebenzela imali kanzima kunzima ukuthi uzombona imali esponsor kalula nje espender nje kalula nje spender nje kunzima kakhulu lokho ukuthi ungambone kwenza but lo osuke ethole ngalezi indlela lezi zokuthi vele umkhosho ongahambi kahle zokuthwala phakathi there is something behind the scene kumele ngikanza ukuthi niqaphele kakhulu omsaba umuntu ongazi ukuthi imali le akasuke ispenda kalula nje ama-1000 usuthi uyithola kanjani vula amehlo ngoba uzofela into engekho uzofela emanyaleni ngana kwethu nxani yokuthanda izinto yokuthanda into engabhilongi kuwena ongazi ukuthi itholale kanjani uyabo qaphelani bafowethu qaphelani nganza kwethu kunzima la ngaphandle kunzima ziningi bafowethu izinto yazi bafowethu hey athi ngaqedwe futhi kakhulu inkulumo ngoba sekuyoba isitori sangelinye ilanga futhi sengicabanga ukusisho njengamanje sekuyoba sangelinye ilanga ake ngabe bafowethu ngivale nje lapha ngaza ukuthi ngisho matomazana bafowethu nganza kwethu qaphelana kusemhlabeni la akukhona makini kusemhlabeni vulana amehlo yekani bafowethu ukuthanda izinto yekani ukuthanda izinto ngoba nizolimala ake ngivale lapha siyabona shwe ngiphinde ngisho bafowethu ngithi nawe uma unesitory sakho futhi esinzima ungangibhalela futhi inbox ngikwazi ukuthi ngidlulisele ebantwini uthi ukwazi ukuthola imibono ehlukahlukene mhlawumbe ukuthi nakwazi ukusizakala lokho nje bafowethu ake ngithi ke bafowethu shwele nina eseningibhalele inbox nganza kwesitory zenu ngizozisho bafowethu ngicela bafowethu ngingibekezelele nganza ukuthi anginizibi nibaningi kakhulu bafowethu ngicela bafowethu nilinde nganza ukuthi mangithola futhi isikhathi nawe ngiyoze ngifike nawe isakho ngikwazi ke ukuthi ngenze ivideo ngidlulisele futhi ebantwini ukubekezela kuphela bafowethu ke okufunakalayo shwele bafowethu ayizonde kabi siyabona